Lamdam Asigi environmental activist Manikanta Mutum na Delhi ki Qutub Minar da poster campaign ama PANGTHOKKHARE mabang thagi June ki tarik manga World Environment Day numit ki hauduna Manipur ki tongan ba mafam amadi school sing da environment ki awareness program amadi tree plantation tawbagi makha satharak po ina tha asigi tarik ahum dagi Delhi ki India Gate ta hauzik mak yamna chawna pollution ki chaitheng phangliba sigi matang da poster campaign ama haudoktuna tourist sing lam koiba lakpa myoi sing da ai ba sejai yenthokpagi thoram pangthoklaba matung ngasisu Delhi ki Qutub Minar da lakpa myoi sing da chejai yenthokpagi thoram makha tana chathari haina environmental activist Manikanta Mutum na fongdorakli Juni tarik manga dari orang Manipur di different lekai school environment awareness aman plantation tahu ini seru ama wena nahan aku dari ani dari hobani Delhi India Geta hoka aku di Delhi da adu mati pollution wang ya jadi mayam itu hena kenal kau ni adu nahan lagi tu masih hoka di Delhi di makam kita di campaign ada pollution terus ini matang gai tadi ayi bersero loina bagi mayam tu public message awareness loina kalau saya ini terlalu sih yang aku Delhi konsing kita tengah-tengah konsing kita tahu kita lagi dengan sisu masih sedikit partner poster campaign part ama wina bagi masih Qutub Minar dan yang jadi jadi Qutub Minar dah lepas bagi lakpi lepas dengan tourism hai tak tourism kita sehingga ayi bersiron masih jadi sih yang aku itu orang sih makata na tahu jadi hai sih environment